Nyami he dosi sisondo shokola sa nyami kala masihi nyami he ne bena na ha anasha sukule bena dedoya so chayam kiki nyakba yawa yange mom bulusha mom ne bale ngi ngawasin gondo anyona na sem kane ya alo imba wase Reverend Father Emmanuel alomoko nasikene neto ngano imba wase so nechi be mute alwa venchi Bena yamba domo shimaka en Kristo. Suwe sa onde kuluse. Si be nyomi tseshe si nyeki nyomi he. I tiani katholiko ne. Nyane eklesia otsano katholiko. Ngu umbu inyungu i Maria ngo ondo. Singu hone wantolu bem. Sinaone yan kulumase. Watumato kulumase. Anase bem. Anase mpeyo. Mananase umo tsolong. Sesunenondo te shay nyang pa slumbu anyumaha a radio internet utif uka nasem kane maundo onda tavi TV internet radio wasi zahme a tumu pasen lohuna sha tavi babu radio ne shi directors nakba a korona nyane nga wanse kwa kae Ordonance iviering na hand machine use hungule nagayo kanahama yange ka moseye akaro mashimba ye navie te aveve chiakurave se ungu ken kwawarun uhihi na ke kwarono shohwane o Gigi Paulo apostoli o kwa shakwa umau Yesu aka wone shie ukumando yon atindi wana Yesu Kristu ia ese mbaye mbaondo a ese se hingi mbaye mbaondo shatahav muchianji jingi unshun aka se yila ondo yeka te wase am chiem yoshio ivyange yo Gigi Luka iyo se kwa shamao Yesu Nyensi ye nyungu itombu tia nya sembare nyungu i Maria ngondo kanyi yeve Maria lungondo Maria ngondo shachu Maria lumu mye oyima yoni to Yesu Kristu kigbona unema Yesu Kristu anase motsoro Maria yange pino o tiom Gabriel kwa momomga yange kana wone uengu kwankwaso ondo yele na shumayondo Maria lumu itiom iyima semba mamba chepchiyo hingingondo ka mysterium usulu embe nya jene mysterium ne ka zege mysterium uondo apasa hine tawse hama shinu ba Kristu chi hama o Kristu yo ondo so na yema Yesu Kristu na tesi Yesu Kristu yuan banembana neve kadzege kwa uhama usi sembasi baptisma tomo ondo nesejena mpasi u Yesu Kristu hiya kureyo katomumba fadatse shimba Kristu bavi lumba katekis shimba sister shim bishop shim pope ga Amo Kristo yo ondo nase zege tomne si pasne Yesu Kristo hiwan bana ase banchi jeo higenu tawasi ulu bem gane higenu tawasi ulu akpala nata higenu tawasi ulu kbe ondo so ese se passe bem ne tawasi ondo so ese se passe loho di do ne tawasi bahama wasi wo Kristo yo agba pasi yeme lohune se passe yon bana asif shahare na ase Zambrando gene duan nemono lumuyo anase grastiana anase doshima anase bem anase mludi do mpeyo shasi hi nyomi hene si yememi vo hashima yondo si kratane kbranga si nanen Gigi hinondo
manjiju na wasine une yemase ondo te umbanage no rumya nasa chi viere na te ma wa manchia jijinge. Amen. This one I was say Reverend Father Emmanuel Alomoko. Sure nasim kane he yangi nyan. So ne ba kana to abese me he dose lune ndido. So ne chi. Exini me exopiata me